از روی انانه امروز نیز سفر داشتیم به یک گوشه تماشاباب وطن عزیزمان دره قره‌طاق. آره، همان قره‌طاقی که شنیدن زمان کس به زادبوم ادیب زنده یاد ملت تاجیک، شاعری توانا، قهرمان خلق برآمند تاجیک میرزا ترسونزاده تاریخی و توصیفی بودن آن اندیشه میکند. با اندیشه ما محض هوا و فضای این دیار سبب گشته تا ابرمردان چون ترسونزاده و معصومی و دههای دیگر پرورش یابند و در این دنیای بی حد و کنار نام تاجیک را شهرت بخشند. آره شنونده عزیز، در وصف میرزا ترسونزاده همین بس که نامش صدا دهد، زیرا پیر و برنا با این فرزند شهیر ملت تاجیک تا افج فلک افتخار میکند و سرافرازی. جالب افتاده که این دیار چی سری داشته باشد و با همین عازم قره‌طاق شدیم و بندهای در نظرمان بسته را با دست دل وا کردیم. اینجا دوشنبه صبح صالحان نورهای زرحلین خورشید آهسته آهسته نمودار میشد و مردم سیرکار از پی روزگار خیش می رفتند. ما نیز گذشته از همه از پی کار خیش بودیم و به قره‌طاق نامدار راه گرفتیم. زمان ماشین در شاهراه حصار حرکت داشت، کس حس میکرد که از حیات شهر به در رفته و به دل کوهستان راه می‌یابد. اینجا قره‌طاق. با پرسیدن و فهمیدن بالاخره به مرکز دهه قره‌طاق رسیدیم. از روی خریطه الکترونی اولین جایی به نظرمان جالب این مکتب رقم 12 قره‌طاق بود. ما نیز به این بارگاه علم و ادب وارد شدیم و در یک قدم با وضع علم و معرفت در قره‌طاق شناس گشتیم. واقعا درود به آن بزرگانی که سبب گشتند چراغ رفتگان تا ابد نورپاشی نماید. ما با افتخار به دانشمندی و نقطه سنجی مردم این دیار کف گفتیم و باز هم جالبتر گشت سر این دانش محوران. با راهبلدی آموزگاران متین و خادمان با اراده ملت که با افکار سازندهشان در این دل کوهستان به سر میبرند، یک یک به موضعهای تاریخی و تماشاباب قره‌طاق رفتیم و از عمق تاریخ صاحب تمدن این دیار آگاه گشتیم. در سال 1924 یکی از پایتخت احتمالی جمهوری اتونومی شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در برابر دهه دوشنبه محض قره‌طاق به حساب می رفت. قره‌طاق باستانی در شهر ترسونزاده جایگیر بوده، درازی درش 47 کیلومتر است. مردم شناس و محقق محلی روح الله جورابایف میگوید هنوز سال 1511 ظهیرالدین محمد بابر ارباب دولتی، واقعه‌نگار و شاعر با کاروان شترهایش توسط دره قره‌طاق گذشته به مسجح سفر کرده است و در خریطه سفرش نام دریا را کمرود یادآور شده است. از این سبب در تاریخ نام دریای قره‌طاق کمرود ثبت گشته است. قره‌طاق از عباره قریه شهری خرد و طاق یگانه گرفته شده است. اما در بین این مردم عقیده‌های زیاد نسبت این نام جا دارند. به اندیشه گروه یکم قره‌طاق کلمه ترکی بوده، معنایش کوه سیاه است. گروه دوم عقیده دارند که اصلا قره‌طاق قره سیاه و طاق عصا است. گویا این نام در سده 15 در دوره حکمرانی امیر حسین و امیر تیمور پیدا شده باشد. دره قره‌طاق صرف نظر از آن که زمان از شهرهای بزرگ تاجیک نشین و بعد بخارای شرقی بود، با قضای روزگار و زیادشوی اهالی حالا تابع شهر ترسونزاده می باشد. در دره قره‌طاق یکچند مزار و جایهای تاریخی موجود می باشند که مزار دروازه، گهوارسنگ، آفاق خوجه، مزار محمد آقساقال، تشکتاش. گویا که از روایت‌ها گویا فرهاد کوهکن کنده است، قلعه قره‌طاق و باز چندی دیگر مثال این گفته‌هایند. ما به هر یک این موضع‌های بالا ذکر رفته خود شاهد گشتیم که آنها چه شکل دارند و در کدام حال هستند. بیشتر از همه ما را موضع تشکتاش و گهوارسنگ به خود جلب نمود. تشکتاش سوراخی شبیه به کمر می باشد که در لب دریای کمرود در دامن کوه کنده شده است. جالبیتش در آن است که از آن انسان به مانع گذشته می تواند و به جانب دیگری کوه می رسد. در سده 17 قلعه قره‌طاق یکی از جایهای استراحتی حاکمان حصار به شمار می رفت. قلعه در بلندی 120 متر در ساحل راست دریای قره‌طاق جایگیر بوده است. آخر سالهای 50 سده 18 هنگام حصار را ضبط نمودن این قلعه از طرف قشون‌های امیر بلنگار کرده شده است. وقت سال 1886 سیاح فرانسوی گابریلیان بانوالو به بخارای شرقی می آید. در کتاب خاطره‌هایش خرابه‌های این قلعه را چنین ثبت می نماید: دیوارهای قلعه از لای به شکل راستکنجه ساخته شده است. ستونهایش از جانب شمال نمایان بوده، برای جزا دادن مردم گناهکار پیش بینی شده بود. در پهلوی قلعه توپ، زنبرک‌ها، جای مخصوص برای تفنگ‌ها، سوراخ‌ها برای تیرپرانی موجودند.
аз ду тараф биноҳои айвондор ва толорҳои кандакоришуда бо расми гулу меваҳо оро ёфтанд. иншооти қалъа дар заминларзаи соли 1908 пурра хароб мегардад. ҳоло аз ин қалъа зерсутунҳо, сангҳои осиёӣ, суфасанги зери тӯб, шамшери зангзада, сикаҳои садаи 17 боқӣ мондааст ки дар осорхонаҳо қарор доранд. қаратоғ бо сабаби он ки аз ҷумлаи роҳҳои корвонгузар ба ҷониби Бухорову Самарқанд ва Тошканду шаҳри сабз буд, диққати сайёҳону таърихнигорони зиёдро ба худ ҷалб намудааст. мо дар ин сафари худ воқеан ҳам дарёфтем ки мардуми қаратоғ бисёр ҳам писандидаву меҳрубонанд. шоир, нависанда, олим, сиёсатмадор, марди бузурги фарҳангу адаб Мирзо Турсунзода дар гузари чармгарони ана ҳамин деҳаи Қаратоғ дида ба дунёи ҳастӣ кушудааст. моҳи майи соли 1911 дар хонадони Турсунмуроди ҳунарманду фарҳангдӯст писар ба дунё омаду тифли навзодро бо умеди он ки соҳибқалам бигардад Мирзо ном ниҳоданд. воқеан ҳам аксари нияту ормони одамон ба гунае ки мехоҳанд ба вуқӯъ мепайвандад. махсусан ҳамин таърихчаи Турсунзода мисоли ин гуфтаҳост ки орзуву умеди падар бароварда шуду Мирзои ӯро токунун ҷаҳон мешиносад. дар радифи ин ҳама таъриху санъат ва илму адаб ҳунармандӣ низ дар ин мавзеъ аз замонҳои пеш токунун ба авҷи худ расидаву мавқеи чашмрас дорад. сайёҳону савдогарони кишварҳои дурдаст низ бо шӯҳрат ёфтани ҳунармандӣ дар Қаратоғ пои худро ба ин мавзеъ гузоштаанд. этнографи шинохта Ершов чандин солҳо баҳри омӯзиши таърихи касбу кори ҳунармандони деҳаи Қаратоғ машғул гашта дар китоби худ ҳунармандӣ дар Қаратоғ мушоҳидаҳояшро сабт намудааст. ин ягона китобест ки ҷанбаси андешаҳои мардуми деҳаро барои касбу косибӣ ифода намудааст. яке аз пиронсолони деҳа Дилмурод Азимов мегӯяд ҳар касбу ҳунар ифодагари таъриху маданият аст. маданияти қаратоғиён зинда доштани таърихи ҳунармандист. шиори ҳар як ҳунарманди ин деҳа дукон ин нон аст мебошад. сабаб дар он аст ки асоси пешбурди рӯзгори ҳунармандон кор дар дукон аст. ҳунармандӣ дар Қаратоғ аз ибтидои садаи 19 сар карда то солҳои 60-уми садаи 20 бо сурати баланд равнақ ёфтааст. яке аз ҳунарҳои равнақёфта ин бофандагӣ будааст. бино ба нақли пирони деҳа то инқилоби Бухоро дар Қаратоғ бештар аз 3000 дуконҳои бофандагӣ фаъолият мекарданд. устуҳои ин деҳа дар хонаҳояшон то 5-6 дукони бофандагӣ доштанд. матои истеҳсолкардаи бофандагони Қаратоғ алоча ном дошта косибон бештар аз 20 намуди онро мебофтанд. онҳо сиёҳала, чортеғ, абдушадӣ, чиғӣ, сиёҳкор, мушкузафар, алифӣ, маҳмудшоҳии зирагӣ, гулобии миёнкуфта, алочаи бойсунӣ, немшоҳ, кабутак, пӯсти мор, лолагӣ ва ғайра ном доштанд. ҳамсӯҳбати дигари мо Омина Қодирова мавқеи шеъру шоирӣ ва ҳамзамон ҳунармандиро дар Қаратоғ баланд баҳо медиҳад. рӯзноманигор ва забоншинос Саъдӣ Маҳдӣ дар матлабҳои зиёди худ қайд менамояд ки аксари мавзеъҳои тамошобоби Тоҷикистон мазорҳо, масҷидҳо ва дигар ҷойҳои эътиқодӣ ҳастанд ки ҳар яке таъриху ривояти ҷолибу ҳайратангезро доро мебошанд. аз қабили ҳамин тешиктош ки мардуми Қаратоғ аминанд, он дасткандаи Фарҳоди Кӯҳкан будааст ва ё мавзеи гаҳворасанги Қаратоғ ки гӯё агар мардуми бефарзанд гаҳвораҳои фарзандони худро ба ин ҷо оранд, раҳми Худо меояду ба онҳо фарзанд медиҳад. мисоли аёни андешаҳои олим ҳастанд. мардуми дараи Қаратоғ аз ташрифи меҳмонон хурсанд мешаванду барои сайёҳат ва истироҳати онҳо шароитҳои олиро фароҳам оварданд. аз паҳлӯи дигар ба такрор мегӯем ки хоки мардхезу инсонпарвари Қаратоғ на яку-ду балки даҳҳову садҳо фарзандони фарзонаро ба миллати тоҷик тақдим намудаву то ҳол низ ин анъанаро дар худ нигоҳ медоранд. мардуми хушнамову хушгӯи ин мавзеъ сабаб гаштаанд садҳо шоирону сарояндагон дар васфашон суханвораҳои зебову нотакрор гӯянд.